Burek sa sirom. Može, brate moj. Počinjemo naravno sa pola kile juneće vratine, koju ću iskasapiti na kockice da bi je moja mašina samljela. I onda to pržimo dok ne dobijemo malo boje na dnu tave. Dodamo isjeckane 2 glavice luka, zajedno sa soli i brukom bibera i onda to sve pržimo dok luk ne omekša. I sa strane pomiješamo 250 ml mineralne i 100 grama putera. Sad, ja sam ovaj tip zamislio onako pekarski način, gotove kupovne kore, nauljimo medium za pečenje i špricajući miksturom putera i mineralne. Nakon svake kore slažemo ovako. Prvo 3 kore na dno, onda meso, kora, meso, kora, meso, kora, onda meso, ali samo po rubovima. Da ne bi do ovdje jeli burek, a odavde do kraja lisnato tijesto. Preklopimo suvišnim krajevima kora, onda 2 kore i sad pošto se tražio burek sa sirom, ovdje imam izrendanu miksturu mozzarelle i edamera. I sve ćemo to roknuti na ovaj srednji sloj. Opet 2 kore, onda isti redoslijed mesa ko se starta, stavimo zadnje 2 kore na vrh, izbušimo i pospijemo ostalim decilitrom naše mineralno puteraste miksture. U rernu 210 stepeni 40 minuta i brate, ovo otkida. Hvala ti za ideju, ne znam stvarno kako mi neko prije ne reći za ovo.